Hey, look, ever since you left, man, I swear this shit don't feel the same. I've been up long nights just looking back on who to blame. Spending time up in my head that I was ghosting you. Now I can't. Miley Cyrus hi atlero chwa tir chuan teen sa idol te alo ni ve hial to a career hi chu global success ania chalai zinga po aming hi chu shelo mangkan om ho lawang le tin Disney star te po alo ni ve to boka Hannah Montana mangin khovel adeng chuak to a tin azai thiam ba ka hian alam thiama la te po aphwa thiama tin voice artist ani tel bok ani ole tunjum chu Miley Cyrus sung changa mi te la shal vak lo tura karin tle ma zong karon soidon ani pakhat na chuan Miley Cyrus hian Hannah Montana film a chandon khan audition alo pe masaphota audition a pek tir chuan Hannah Montana role tan alo pe reng lova a best friend zok Lily role tan audition a pe ani Masi staff ho chuan Miley chu azai thiam reu em awangin Hannah Montana role play turin an it tade uzoka chuwang chau chuan Hannah Montana role tan audition a pe ve a atling tareng bok ani Panhina chuan tupo in Miley hi bisexual mi pa emo meichia po kopve ve thei ani ti chu kan sia to karinga Miley hian hetiang ril ru a meichiat puite I tlatna ang ril ru hi aputna alo rei to hlea atlei rol chhuatir achang dei to in hetiang ril ru hi alo puto ani kumsang ni som panga khan paper magazine bula ti hian asoya kanu bula kumsom pali kan ilain ka inpuang to a meichia te kadua meichia te chu mi pa ang chen ka mangai ve the ni ti ka shil fia diam to a atia Miley chuan soizelin kanu chuan tira chuan sha thiam har sa ti ve hle a shemhuna ka tlak phal box silava adu box silava mase kachunga rinna angata pathiana aya nasa in min ring zoka chuwangin kanina ang angin min pom turin ka shila ka ngen boka min pom tareng bokani atiani pathumna chuan Miley hian group pakhat adina chu Happy Hippie Foundation ani Happy Hippie Mission ber chu abikin chalai te rithei tak chena in tur nei lole LGBTQ wanga har sat na tok te mu sit na tok te chan puya antana din chwa ani palina chuan artist po hian mi style copy hi an lo ching ve shima chu swal ani lo tlatani mi in an inspire ti na ani ve mai Miley Cyrus po hian copy deuh chu lo nei ve ti in asoya kumsang ni som pasari khan azek seng show a in lana chota chuan Miley hian zai thiam lar thita Elvis Presley style a copy chin thu asoya Elvis Presley kha ka inspiration ber chu ania phurna min petu ber nia lal ania fashion icon ani bok ti in asoya ni tin Miley album Younger Now po kha Elvis Presley inspire vek alo ni bokani pangana chuan Miley hian natna tiki cardiania alungphu chu arang le thut china masi anunna ta na hlo omlem lo thung MTV ne na anin komna anatna nei chungchang chu soin tiki cardia kaneya mase tiki cardia rawwa po kanat na nei angchi hi chu hlo omlo chi ania mase ani nomin minti boy ve thei hle mai stage ka omlai te hian kalungphu mal mai hi ka ngai to aber china aron phurang thutanga ka che boy zui mai ang ti ka lau china nat chu analawa ma se tliam chuan kaning ve da wani atini parukna chuan Miley Cyrus hian kor chi shang design shang a ha chuak nem to hlea chung akor hak to zong zinga alangai nat perle du ber chu kumsang ni som panga VMA a host chuma red carpet azo pui nge mai kor kha ani tin a in zeidana adu lo ber te chu kumsang ni pariat achanga kumsang ni som pakwa in kar chung zonga a fashion style kha ani pasarina chuan Miley Cyrus la we can stop kha kan sheve kang chumo khala kha offense ne na changa offense ne na a ira thar a style thar amesia tirna ania khala kha Miley sakata na pho alo ni hau lova Rihanna sakata na pho ani zoka mase Rihanna zona lo nola Miley pek ani ta chia ani pariana chuan
Miley Cyrus po hi Amazon YouTuber alo ni ve to china kumsang ni pariat khana chianu Mandy nen YouTube channel siamin The Miley and Mandy Show antia subscriber zo na ti an chang china milar te po an kom ve bok chin ani Pakwana chuan Miley chuan hedi tak maya ama in thak dang lam to na chan ju soi fe in kumsang ni som pasari khan jek seng show in lan chumin heti hian soya kumsom pakhata changa kumsom pariat kani chungsong khan hun khir tak kama chon ve china school ka kal ve thei ngai lova chian te po ka kom ve man ngai lova kati zong chu ni tin mai ka pa zuya na tho ve ani atia na tho asoi hi chu film san velte la thun thar velte le interview ma chon velte po ani thiang chu Miley chuan soi zelin chu wangin kumsom pariat ketlin vele ka zalenin ka insia in sheve ka nga ka thil ti te chu turak velte po kha kumsom chung te me mai chu kapi le kapa te bola na thoka ni tin mai hun ka mandal wangani ati somna chuan Miley ti to hi chuan chen kha chuan alei chwa lai in mit thla ma sakaber te po karing le chwa awar ve thei khop maya ama ti chwa ani te po an lo ti hial bokani offense chen kha te chuan kumsani som pasari khan billboard in an kom chumin Miley Cyrus chuan le chwa vela in post award chho chanda na soifia Miley soidan chuan red carpet ka zoa mian tam sia ka zam chhewe dawa ka zaka mitanom tak tak an la om ve boka paparazzi te nom tak tak tenen ani ho chuan flying kiss peturin mintilui tatat maya ka du box silawa om ngai na ka shelo lutuk chuan in post pa in ka lei chu ka chwa tarikot maya masekrin ain aron lar taphian ani ati ani som pakhat na chuan artist tam takin Christian pa Donald Trump an beirona Hillary Clinton nena anin el jumpo phei kha chuan artist tam takin Hillary Clinton an chan zian soi chuak na sa ni Miley Cyrus po hi Hillary Clinton lamchang alo ni vereng maya alam achang mai po ani lawa angai sang hle ani atan hlate alo phwa sak hial ani kumsang ni som pasari khan The Tonight Show starring Jimmy Fallon show Miley le Hillary Clinton de chu have khatna na taka anin muthei lo maya Miley chuan Hillary Clinton dana la aphwa chungchang vel chu soi chuakin kumsang ni som paruka president ni tura a in candidate live khan la aphwa saka chu inspire ni ti in soini ato bernatan chuan Miley hi ran ngai na mi tak ania ran som pangalai avula ui pasari sakor pahni sakor te chi pahni le zo te pathum le vok avulani ui vul zinga ngai nat big deu aneya chu Malibu music video ate po khan atilang ve bokani ole khati zong kha Miley Cyrus chungchang karon soi thei te chuania hei a chanchin tak tak soina ani lawa hei chu affection khatte mai chawania a chanchin sha zaw vena de umai chaw ani clear to de zong chunga lom thu ka soya ka video ka post le azel tur te min lo ngai chan sak le zel don ya video tharnen karon kir le vat be se yang clear to de zong chunga lom thu ka se